بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي بخمل وروشة. بله تماشاوان نهجا ایروژی به خلقک نویج برنامه زمان ما انبون میوان مالاوا ایروژی مجاره ما لسر ریهوالتیه مجاره که گرکی برفره و خوشه ام هیوینه که هون سودکی باشه ورگرن نهاجی ام دست وانه خواب کن بله شاگردنو جی خواه آماده کن جخوا هر وانه دبی ام مجاره کی دبن دوی مجاره ده آگاهی نوهنه ایروژی ناوی مجاره ما ریهواله شخوا وانه ما وکی هر جار زمان کردیه مجاره ما ریهوال ما قلت دمان ناونيشان ام دنويسن يعني دبيجو هناك جارة ام تيبا قر حمو ناونيشان خب تيبا قر بنويسن دبيجو ام يعني اولوجي دبي بدسبيك تيبا قر باش هيك تيبين هور يعني تيبرز غريك نابيولو نهاجي امي مجارخة بنويسن بهفرة هونجي بمرابن دستکی ما گفت ام بالایی بهله روزی که مرخاص دخوازه ج باجار آموده بچه قامشلوی ام ازمونك جواره چکن روزه که مرخاص دخوازه جباجار آموده بچه قامشلوی تو چه تی بکار آنین اولکو داره هر بجی مرخاص دخوازه جباجار آموده بچه قامشلوی اوجی هر بجی سرکستن ریهوالیوی پیرمیرک بو ریهوالیوی پیرمیرک هر کسی وی پیرمیری را دگوت باپیر هر کسی جوی پیرمیری را دگوت باپیر ریهوالی وی پیرمیرک بو البر چه بکار آنی؟ خال چما؟ تیپا گرهات که بکار آنی هر کسی جوی پیرمیری را دگوت باپیر چیه؟ خال هر بجی باپیر ده ترومپله ده باپیر ده ترومپله ده روش ام خیزگاه خوابی نور روزنامه یا روناهی
جه بریکا خوا درخست. باپیر چه هی الور؟ هر بجی. ده ترومپل دا روزنامه لور بهنو که که روزنامه روناهی. کتیه نوا دو آده بندکاده باشه می سرفی ببورن. جبری که خواه درخست. چل بر هیا؟ خال. لور بنویسن. بداره تمام ناکن. چما جبر بنده کنی دست بکر. گوت. بشتی گوت چه ده؟ خیزکا آخافتنی نه؟ ما گوت دست بکر آخافتنا کسی که یانجی کسی که خیزک ده نویسی. گوت. تو دخوازی بخوینی مرخاص مرخاص چیه؟ پرسنه مرخاص نخوازم تو بخوینه. باپیر باپیر از خوندنه نزانم. باپیر دبیجه از خوندنه نزانم. مرخاص لیتو چما روزنامه دکری؟ مرخاص جه پرسیکه دبیجه لیتو چما روزنامه دکری؟ باپیر باپیر برسواوی دید دبیجه از هر تم دکرم لیکی دنج من را دخوینه. از هر تم دکرم لی از هر تم دکرم لی یکی دن جه من را دخوینه. از هر تم دکرم لی یکی دن جه من را دخوینه. باشه الفت بردام کن هم باشه من بیسی بخوین به هر دوره. بله وانا زمان کردی مجار اما ریهوار. روزه که مرخاص دخوازش باجار عموده بچه قامشلوی. ریهوال وی پیرمیرک بو. هر کسی جوی پیرمیری را دگوت باپیر. باپیر ده ترومپل دا روزنامه روناهی جبری که خواه درخست. گوت ما گوت بداری چه هیا گرکا جود خال هبی نه تو دخوازی بخوینی مرخاص مرخاص بداری تو ای هیا تو دخوازی بخوینی مرخاص نخوازم تو بخوینه باپیر از خوندنی نزانم مرخاص لی تو چما روزنامه دکری پر سلور باپیر از هر تم دکرم لیکی دن جمن را دخوینه.
حتى في داري جبو أواي يعني ام بيجن خال بندية قالك تشتهنن يعني دهندري في مجارده ام بهفدورة بخوينن روجاكي بهنا خو ام بددن مرخاص دخوازه جباجار آموده بچا قامشلوی خال ام دسکنن رهواله وی پیرمیرک بو خال هر کسی جوی پیرمیری رد گود باپیر ده ترومپلی ده روزنامه روناهیش بری که خود درخست گود تو دخوازی بخوینی مرخاص لور چه هیا؟ پرس هیا مرخاص نخوازم تو بخوینه باپیر از خوندنی نزانم مرخاص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هر تم دکرم لی یکی دن جمن را دخوینه کسک جوا بکار بخوینه؟ کار بخوینه؟ کرم کتم؟ روزه که مرخاص دخوازه جباجار آموده بچه قامشلوی ریهگالی وی پیرمیرک بو هر کسی جوی پیرمیری را دگود باپیر د ترومبیل دا روزنامه روناهی جبریکا خواه درخست گود تو دخوازی بخوینی مرخاص نخوازم تو بخوینم باپیر از خوندنه نزانم مرخاص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هرتم دکرم لی یکی دنج من را دخوینم باشا کی بخوینی؟ ریهوال روزه که مرخاص دخوازه جباجار عموده بچا قامشلوی ریهوالی وی پیرمیرک بو هر کسی جوی پیرمیری را دگود باپیر د ترمبیلی دا روزنامه روناهی جبریکا خود درخست گوت تو دخوازی بخوینی مرخاص نخوازم تو بخوینم باپیر از خوندنه نزانم مرخاص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هرتم دکرم لی یکی دن جمن را دخوینم هر بجي جبو حتى في دري برسيوا هنا نهاجي ام تمام بكن وانا يا خو بشتي اخافتنا بابير از هر تم دكرم ليكي دن جمن دخوينا ام تمام بكن في دري مرخاص مرخاص بينوك روزنامه روناهی گرد روپلین و روپلین و زفراند و گوت مرخاص الفر چه هیا؟ مرخاص روزنامه روناهی گرد روپل نوی زفراند و گوت پشتی گوت جود خاطه نویسین هر بشی نها تو دخوازی از جی جتره بخوینم
نها تو دخوازی از جی ترى بخوینم برچته خالته نویسین نه باپیر وای تو گلک بجی وای تو گلک بجی لی هیدی بخوینه وای تو گلک بجی چل برته نویسین خال نه خال تنویسین لی هیدی بخوینه برجی به داویا هوا که خال تنویسین مرخاص روزنامه اروناهی گرد روپل نوی زفراند و گود نها تو دخوازی از جیجتره بخوینم باپیر وای تو گلک بجی لی هیدی بخوینه بردامی های هیده حوجنا که ام بندیسن جبر هنگ دریجه ام جبر ده بهبدوره بخوینن تو دخوازی بخوینی مرخاص برسنه مرخاص نخوازم تو بخوینه باپیر از خوندن نزانم مرخاص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هرتم دکرم لیکی دن جمن را دخوینه مرخاص روزنامه اروناهی گرد روپل نوی زفراند و گود نها تو دخوازی از جیتره بخوینم باپیر وای تو گلک بجی لی هیدی بخوینه حتی وی داری پرسیوه هنه هگر پرسیوه تنه بن ام جاری کدن وانه مای بوری ما بهنوک آنی زمان جاری کدن ام بهوره یعنی وک ام برچاور در باز کن بهنوک دیسا دناب هوا که کده ام کار بینه جبو بله شاگردنا جخوا وانا بوریجی ما گفت بهنوک کنگی و چاوتی بکارانی دیجی بین بدن اندی کار آنگین کندی حسادر دیگر و دوی واته یا هفوکی نکرد هر بیجی ما گفت جه کمرو بنا خالی ودیده بهنوک دی بکارانی خوندن حسادر دیگر لی شرط کوی ہے دوی واته هوا که نیگو هردن و نه می بوری ما هوا که آنی زبان بخوینه مینا برای خواه نچه کولانا دبیجه تو بخواه بخوینه نه به مینا برای خواه هوا که میدن بخوینه مینا برای خواه نچه کولانا هوا که میدن دبیجه ببه وکی برای خواه نچه کولانا واته هر دو هوا که جسری حتی بنی دا گوهراندن دما ام بهنو که راست بکار بینن واته کی دیده واته کی یعنی گور واته اوی دیده لی دما ام شاش بکار بینن عکس وی یعنی جی طرز وی دیده بکار آنی بهنوک جی بلکی و باش بالا خدای ده چاواتی بکار آنی بهنوک ما گفت جه کمرو لی بنا خبرده ولی ها ام بیجن میناک ام بیجن لفي هبو كما باش گهدار بکن ام گوری زمانی می یعنی هرمی ام بیجن جیان و جوان و روکن و دجله چون آمده ام تم او پیوت کن نابی چند ناب هاتن بکار آنیم ام بیجن جیان جوان روکن او دجله ببورینه ابنای نویسی
جارێکی din jiyan ciwan rûken û dijle çûn Amedê. Di navbera her çar nava de di bêhnok hatin nivîsîn û navê berê dawî û dikeve navbera navê berê ê dawî û ê dawî de. Jiyan ciwan rûken û dijle çûn Amedê. Di zivistanê de berf, baran, bahoz û serma heye ne? Berf, baran, bahoz û serma heye. Ev yani gelek tişin mînak em bêjin di dibistanê de deb, mase, pênûs û pirtûk hene. Bêhnok heyaya berî dawiyê. Li vê derê jî jiyan, ciwan, rûken û dijle çûn Amedê. Yani cihê ku mirov bêhna xwe lê vede ji me re diyar dibe. Di eynî mijara me de jî. Em bêjin mêrxas rojnameya ronahî girt. Rûpelên wê ziviran du got. Di vir de di cara me bêhna xwe vedaye. Niha tu dixwazî ez jî ji te re bixwînim? Te bêhnok tune ne. Bapîr wey tu gelek bijî lê hêdî bixwîne. Yani em bêjin ferq û cudahî di navbera xal û bêhnokê de gelek heye. Xal bi dawîbûna hevokê destnîşan dike. Bêhnok cihê ku mirov bêhna xwe lê vede şertê ku wate hevokê neyê guhertin. Mêrxas rojnameya ronahî girt. Rûpelên wê ziviran du got. Niha tu dixwazî ez jî ji te re bixwînim? Bapîr wey tu gelek bijî lê hêdî bixwîne. Çi ye? Li vir ne bêhnoka xal hatiye nivîsîn. Wey tu gelek bijî lê hêdî bixwîne. Li cema yani piranî em navbera xal û bêhnoka de şaş. Em nizanin xal li ku dikeve bêhnok li ku dikeve. Destpêkê gerek em wateya hevokê baş bixwînin. Li gorî wateya wê, li gorî nivîsa wê em xalbendiya kar bînin. Jiyan, ciwan, rûken û dijle çûn Amedê. Gul, beybûn, giya û av di demsala biharê de hene. Ne? Em bêjin me got di dibistanê de. Lê keremkar dibêje? Li gundê me darên zeytûn, hinar û mişmişan hene. Her bijî. Li gundê me darên hinar, zeytûn û mişmiş kurdî zerdelî. Zerdeliyan hene. Kê jî hevokekî bidê me mîna heval niha got? Ser gundê xwe got? Her bijî li gel min pirtûk, lênûs û pênûs hene. Me got ya berî dawî ya dawiyê di nav xwe de nûka tîpa û tê nivîsê. Lê navê berî wan bêhnok hene. Hevokekî dî? Kese kar bibêjî? Keremka? Her bijî Qamişlo, Amûd û Dêrik bajarên Kurdan e. Baş e? Eger pirsê we tune bin, pirsê we hene? Eger tune bin em ê waneya xwe bi dawî bikin. Belê temaşevanên hêja em gihan dawiya vê waneyê em hêvîne ku we sûdek baş jê wergirtibe hemû xalbendî kêmanî yani kêmanî ku di nivîsa me de jî hebin em hêdî bi rêka xwendinê û nivîsê em bi hevdûre dawî li wa şaştî xwe bînin. Niha jî em gihan dawiya vê xelekê heta xelekek din mînin xêr û xweşiyê de. خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی
بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی